الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كلما ذكره الذاكرون الأبرار، الله أكبر كلما غفل عن ذكره الغافلون. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مسيب جلب تدير بدين الإسلام إن يتي الله سبحانه وتعالى إدو نيماجي كو نيميني إن نيماجي توتا إن واواتادي لمود إن واواتادي مفتود إن يتي الله سبحانه وتعالى ودو إن بني آدم إن يتي الله سبحانه وتعالى ودو إن جلب إن يتي الله سبحانه وتعالى تونو إن لورو سومايee إن يتي الله سبحانه وتعالى نونان إن واوغول هوروغول إن يتي الله سبحانه وتعالى أرسكو إن واوغول نافوغول إن يتي الله سبحانه وتعالى أرسكو إن وادغول صدقاجي إندر لورو سومايee إن يتي الله سبحانه وتعالى ننان إن غورداجي ميدن دين ها hande hiɗen juulude iidi ɗen toro Allah o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkatamo mara nanno mo mara ɗimmo o ɓantuɗo ɗi kammuli weƴƴitiɗe leyɗele tagi malaika ñamata yarata yeddata Allah o tagi jinna e yiite o tagi malaika e annora o tagi bani adama e loope o ɓurdi bani adama e hoore ɗum ɗo fof o wi ka deftere makko wala qad karramna bani adam o tourni en e hoore ko tagi kon fof toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah warsiko en wawgol yettugol mo hara en yeddari mo. Musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam, hande ko ñalande welo welo, ñalande weltagol, ñalande tawata ko ñalande ɓurde mawde e ñalaɗeji julɓe. haray julɗo fof julɗo no mari iidije ɗiɗi e nder hitande makko nden, ko ɗum woni iidi Suumayee e iidi donkin. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe seeni no Madinatul Munawwara fewndo ɓe feri ɓe tawi alyahuda ɓen hino mari iidije. ɓe inni Allah subhanahu wa ta'ala o lontinani on onon ɗo iidije ɓurɗe moƴƴude ko ɓeeɗo iidayno kon, ko ɗum woni iidi Suumayee e iidi donkin. Musidɓe julɓe tedduɓe, wooduno ɓe fuɗɗodonoɗen Suumayee en gaynidaari, wooduno kadi hande ɓe juulude ɗen ɗo en anda so tawi ɗen ɗo fof en juulidoyay ko arata yo Allah on tawnu en, kala mo tawnari yo yaafo so ƴettita. ɓaawo ɗum ɗo en yetti Allah subhanahu wa ta'ala, en juuli e ɓurnaɗo tagi e fangol sallallahu alayhi wa sallam, en du'anike mawɓe meɗen ɓen fof, en toriki Allah hikkiɓe yeeso ɓen yo Allah taw hara hiɓe nder nema. kala wonɗo toon e sattende yo Allah ittumo naɓamo ko aljanna ɓurɗo towde. mawɓe wonɓe hakkundeji meɗen ɓen yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe, pooɗa balɗe maɓɓe, moƴƴina battaneji maɓɓe. toriki Allah enen sukaɓen kadi yo Allah okku en gurnan juutuɗan hara ko wonduɗan nafa e barki. enen kadi yaawi neeɓi ko ñaawa e mawɓe meɗen nde no ñaawe e meɗen yo Allah taw hara ko e yaafaɓe. marɓe meɗen ɓe yo Allah on ɓeydanɓe, reena ɓe, ayna ɓe, hiwa ɓe, danda ɓe. ɓe jogaaki ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala on okkorɓe. toriki Allah jogiiɓe kaydi yo Allah waɗɗire wirɗi Allah. ɓe jogaaki ɓe yo Allah on okkorɓe. leydi meɗen ndi lagine wondude e dendagal leyɗe luttuɗen fof yo Allah waɗu leydi lagine, leydi dogantendi. yo Allah waɗu dandu lagine waɗugol leydi dogetendi. yo Allah okkor en tabintina en hoore ko yiɗi o yarli. yo Allah okkor en lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah, yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine. yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗudi hulori Allah, yiɗundi lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine. teddinayɓe ardiɓe yeesoɓen musidɓe julɓe tedduɓe. Allahumma amin, Allahumma amin. Ayyuhan nas, kono yo yimɓe, inna dunya daru fana'in wa laysat bidari baqa. anden ko ene yo musidɓe julɓe tedduɓe, o aduna ɗo ko galle lannayɗe wona galle luttayɗe. no woodi woɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi hara aduna lutteteno ɓe heeɓi ka ɓe wuura. hara aduna lutteteno haray ɓe piiji ɗin fof timminaniɓe. kono goɗɗo heɓay ɗo ko heɓi o, ñande goo pellete windete e hoore makko pellete o maayi. ñande windete noon bani adama e hoore makko o maayi. yo eto nden o winde nden ñande hara hino woodi ko maayida. yo eto neɗɗo fof neɗɗo yo eto o heɓa ko maayida hara o hetaki o heɓi tun haray ko wuurida. inna duniya ande no o aduna ɗo daru fana'in
ko galle lannay ɗum wa laysat bidari baqa wona galle luttayde wo fa amalu golle fiha ton golle e ho aduna ɗo lima ba'daha wonande kala kon ko aroyta ɓawo aduna ko honnu woni ɗum ko lakara woni galle luttayde ɗen aduna ga ko galle lannayde aduna ɗo ko galle golle ko alda e joddi amma lakara ko galle joddi ko alda e golle yon noon fa amalu fiha gollen e o aduna ɗo lima ba'daha wonande kala kon ko aroyta ɓawo o aduna ɗo hiɗen ari leyɗe porto hiɗen gollude ɗo hiɗen ɗaɓɓude ɗo ɗaɓɓereji naɓen diga meɗen fiika hewti toyen awa gollen ka aduna ɗo naɓen ɗi lakara fii ko tawoyen ton ñande surroɓe arti wallahi summa wallahi surroɓe artay wallahi summa wallahi surroɓe artay ɓe arta ɓe accitama an tun e gabru ma ko an andi ko golluno ton ko suuɗi e ko feeñi ko an andi ko wanno ton in kana hayran fa hayra si tawi ko moƴƴi ko ɗum tawata si tawi tagi ko boni fala talumanna illa nafsak ala hay e goto mo feloyta ton ayyuhannas la tarkanu ilayha wata en jooɗo deppitoɗon e wadna ɗo wasi tawi lannata fa innaha harrara khadda'a o adna ɗo ko hoday ɗum goɗɗo o aduna ɗo ko jamfoto ɗum goɗɗo woɓɓe si Allah jonniɓe nema cellal ngal ɓe yeggitay ɓe nawnay si Allah jonniɓe jawdini ɓe yeggitay ñande goo ɓe wasay si Allah jonniɓe laamu ngun ɓe yeggita ñande goo ɓe folloto si Allah jonniɓe jaahu ngun ɓe yeggita ñande goo iway si Allah jonniɓe gandal ngal ɓe yeggita ñande goo ɗum fof hino wawi iwgol o aduna ɗo ko ya golluka selluɗa ɗon ado a nawnude gollaka wuruɗa ɗon ado a mayude gollaka marɗa ɗon ado a wasude gollaka wuruɗa ɗon ado a mayde golla fewndo selluɗa ado a nawnde ɓay pellet ɗiɗo fo wala ko dumoto ayyuhal muslimun kan min sahihin fiha mata min gayri illatin heewi e musidɓe meɗen mayuɓe hara ɓe nawnari hay e hunde nane tun kaarijo maayi o maya tun ɓe lando ene hari ono nawni ɓe inna o nawna few ɓe ñiwo kam min saqimin heewi kadi e nawnuɗo gerduɗo e nawnare asha hinan min addahari o wuuri duuɓi juutuɗi ɓe inna o neeɓi yirgade o waalige duuɓi 5 o waalige duuɓi 10 goɗɗo ɗo to ɗum fala tahurrannakum alhayatu dunia wala yahurrannakum billahi algharur enen arɓe leyɗe porto Allah neminiri en ko wiyete sécurité neminiri en ko wiyete cellal neminiri en ndiyan e courant e koɗanɗe labade e jalbendi e ɓornagol ko foti e natugol ko foti e otoje labade wata yeggitu wondema pellete ɗum ɗo wona ko luttata ko neɓama yawa wallahi summa wallahi ñande goo weeta hara an a weetari wallahi summa wallahi ñande goo sallijo inna as-salatu khairu minan nawm hara wodaka e hoore wadna wallahi summa wallahi ñande goo ndiyan saƴay hara min e an en fop meɗen hara hiɗen e nder gaburuji meɗen wo ayyuhal muluk ayna al muluk wa abnaul muluk musidɓe julɓe tedduɓe honto lamɓe ɓen e ɓiɓɓe lamɓe ɓen lanɗo fof lanɗo hewti dow ga ñande goo yahay ɓe inna o maayi ko sakkitorta koye mbolti honto ɓiɓɓe maɓɓe yaha ya ñande goo ko ɓiɗɗo lanɗo ni lanni hande kadi honto marɓe ɓen ñande goo yaha yaɓe foɓɓe wonti e nder mbulbulde honto ɓiɓɓe marɓe yahay ha foppo lanni ton honto karamakoɓen honto ɓiɓɓe karamakoɓe aynal jababira honto dudnarankaɓe woni ayna tuhat honto bewnoɓe ɓen sifa fir'auna wa qaruna wa hamana wa numrus honto ɓe fof hani hande ɓeɗo fof ɓe woni hande kadi wo saru tahta turab asbahu ɓeɗo fof ɓe wonti tahta turabi ka sengole e mbolti ɓe wonti ton ko naɓi ɓeɗo kon fof ɗum accete neɗɗo o moƴƴirari fi o lutto e hoore wadna sina ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mayatano neɗɗo o wonirari kefeero geddo Allah fi o lutto e hoore wadna sina ɗum firawna e mayatano firawna e maayi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fatike ko naɓi ɓeɗo kon fof accatama hiɗa jogino baaba honto ɓe woni hande ɗa jogino yumma honto ɓe woni hande honto soroma honto mama soroma honto manta soroma kalkilika hoɗo moɗon ko mawɓe jelo andunaɗa ton hande ɓen fof honto woni cuuɗi maɓɓe fappo wontino caabeje ko caabini ɗin caabeji kon ko caabini ɗin cuuɗi maɓɓe kon wallahi summa wallahi ñande goo caabinayi suudu ma ndu ñande goo a yahi tawa hay goto ala ton ya hara ko wondanayma ko gonɗi haray noon ko ɗum ɗo woni leterji ɗin annabi souleymane alayhi salam ma annabi dawud alayhi salam o innuno malakul mawti on ñande nde ara tamugo ruhu an o wo mi faala ya avertisa yetoɗa lallaw o inni awa ñande o warno fi wargol mo o inni ko on ɗum adduma o inni ko addilan hande ko tamugol wonki maki o inni e mi yetanokima ya avertisa o mi addaninoma leterji buy kono aji an gaari ɗi ko ɗum tawata hande a welsindike o inni on to ɗi woni leteji wo daari hoore mane
hoore ma nden fof har hino ɓawli kir hande fof wuro furɗi wonti dane honno waɗi ɗum ɗon ko wayli ɗum ɗon kon ko letergoɗo non kawtaljo ma kaarijo honto o woni o inni o mayino wo ko waɗi on ɗon kon accatama honto baba en ma honto yumma ma honto bappa ma honto kawma honto koto ma honto ɓeygu ma moodi ma honto ɓiɓɓe ma ɓe jibbinnoɗa ɓeɗo fof a surroyinoɓe ko surri ɓeɗo kon ɗum ɗon accatama musidɗo julɗo tedduɗa ɓeɗo fof ɓe yindi wo ɓeɗo fof ɓe wonti hande kadi tahta turab kala e mbulmbuldi hande kadi asbahu tahta turabi wa saru ibratan li ulil albab ɓeɗo woni hande kadi tasakuye waaju wonande enen wuro ɓen tawata e yahari attaho fattaqullaha mastatatum wo hulen allah yeru no heɓirɗen feere wo wa khuzu min ayamikum lima adikum wo ƴetten e o adna ɗo beru jooɓa pette ko yaadoyte lakara mono yahude ka artata wo haray yo looɓo ko lannata fa innama antum sur'ana ma tarhalun wonon kadi neɓata hara en foppo meɗen e yeehi mi toriki allah subhanahu wa taala on nde hiɗe yaha yo allah taw hara joɓari menen ko ɓuuri moƴƴude kulol allah aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah allahu akbar allahu akbar الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلما ذكره الذاكرون الأبرار الله أكبر كلما غفل عن ذكره الغافلون أيها المسلمون مسيب جلب تدب الأول إمال إن يتي الله يدودي نماجي كونيميني إن هند وقبني كوني دوني بكسوجي وواتا جولو يقول إيدي هند نيني كوني دو woɓɓe hino e labtaneji sabu nawnaji ɓe wata joloyde iide wonɓe kasoji ɓe yo allah yaltimɓe wonɓe labtaneji no nawni hala ko ɗum mi toriki allah yo allah ho dikkimɓe mi toriki allah jogiiɓe soñdiaji woɓɓe fewndo bommuje no yana e hoore muɗum ɓe naafi iidi woni ko maapi mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah foolin dina l'islam yo allah hon foolin dina muhammad sallllahu alayhi wa sallam musidɓe julɓe tedduɓe mi darnira hutuba on honno qala al imam ibnu husaymin o ceernojo ɗo o maaki wo alghiba ko wiyete ko ñoore min alkabairi no jeeya e bakkatuji ɓurɗe mawnude ɗin ko halkata bani adam ko wiyete kon ñoore wo fa inna alghiba oɗo kabair allati la tukaffiruha goɗɗo juulata sabu ko juuluɗa kon ha yafanoma ñoore ma nden goɗɗo juulata ha ño'a goɗɗo tawa ko juuluɗa ko yoni wala sadaga a ittata sadaga kadi ha tawata ko jowɗa goɗɗo kon wawima yafanade wala siyam a horata kadi ha tawata ko horuɗa kon wondema wawima yafade ko bonnuɗa inde goɗɗo kon wala al hajju wona ko hajjoyɗa kon dewe ɓurɗe mawnude ɗen fof ko juulugol e ittugol sadaka e horoygol e hajjugol e naafugol goɗɗo non watta ɗiɗo fof ha tawata ko ñowɗa goɗɗo fenuɗa hoore goɗɗo toñuɗa goɗɗo jattuɗa goɗɗo wujjuɗa goɗɗo bonnuɗa inde goɗɗo ittante ɗiɗo ko ittantama ɗiɗo wo ko sa toriki mo yaafuye o yaafike maka adna ɗo ko adi on hewtoyde lakara mi toriki allah subhanahu wa taala o allahjo moƴƴo yaafotoɗo yo allah o yaafoye mi toriki allah subhanahu wa taala ka hoore mimbar nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo kala marɗo bakkatu yo allah yaafomo mi toriki allah ka hoore mimbar nelaɗo sallah alih sallam ɗo kala marɗo ande nde janɗi nde fanɗi nde suuɗi nde feñi yo allah on ittanmo fayɓe meɗen men ko allah wawi ɓe fewde yo allah fewnan en ɓe mi toriki allah ɓe marɓe meɗen yo allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo allah on okkorɓe yo allah on waɗu barke nde mojo bere meɗen yo allah waɗu barke e ɓeygureji meɗen ndin yo allah o waɗu barke e julɓe ɓen yo allah fooli dina l'islam yo allah moƴƴinan en ɗo moƴƴana en ka meɗen yo allah nattu en ka meɗen wonnude kuntal haaju allahumma la tufarrig hadha al jam'u mubarak illa bi zambi maghfur وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكل آمن وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته